ke gunung le ngalak nyaruan ngalak goceper le maduon tuwe ate bingung setak karuan se pikir duale nyare judul onduan kan menjalan nyurot keangkuhan kan maka sabokan jodohan mak karepan jodohan beda iya deuna robel kok le mae tata ngalak nang kadu ale mak keker tipis bulet tako sing ngucap tako natika duale bede se anti pun ekor kan dipatosaan dipanan pedungakan seepat jentakan yang kotakkan dikasih ngucapkan kenika ori lalake setak mapatkan mun perak numpak sampah numpak parau lek gule beki mak ojak gule korang mapan cok gule anak nareng soki kalenteng buana obi kalenteng ma ito nuang tak penting ka orang soki sepenting bulu anu nawaka penting anu apa lek mak ucapkan buat de masa tak ngerti ya buka iya singkok tak ngerti lek dek kabuk nama yuk ucap aki dek kasingkok dek ya bon orang malake kak masa tak ngerti ya seko ngucapkan oh iya tak diri ya maka kak coba daya ada orang esto dek kasingkok cukan kong aku singkok lek esto tor iman dek kabuk nah saya apa ngerti di bilang kok cinta kabuk kak oh iya lek niwati singkok tak ngerti mayuk reka seneng buat dek kasingkok mayuk paiman aja niwati oh deka gunung le ngalak nyaruan ngalak goceper le mak tuon tuwe ate bingung setak karuan se pikir duane nyare judul duon kan rapane jangan nurut keangkuhan anak tak teriak jodohan dikajak karepot apa mati jodohan akan pada iya
mak keker tipi seacaca adu ale acorak takok nadi kale bedese anti Muni koroka ipa posaan amat jenika ipa cintanan lamun kakak dikasih ngucap kuning kuring laki ke seengko caksenak mapan Mapera nompa sampah nompa parau bule beki makoca bule tak mapan sebule anak naring soki kok ini kalenteng buena obi kalenteng mak itu tua tak penting bulan yang orang soki sepenting aduh kawakan anu na apa kak Jeriana wah sengkok cetak ya kang arti tipi kak iya sengkok ngerti cek karena sengkok cinta dak kabut na eman Wati iya pun pada eman ayo akabin kata bolo kak iya soal kabin mbak na sengkok lek rabun sengkok ada kurungan sengkok iya kak